ako živite u Njemačkoj, ako ste roditelji i imate dijete koje uskoro treba u školu, onda je ovaj klip vezan za takozvanu Schuluntersuchung, taj pravi klip koji vam treba kako bi skontali šta vam treba i šta vam traži. Vjerovatno, možda su neki od vas i prošli kroz to, ili uskoro će trebati proći kroz to. U Njemačkoj je potrebno u određenim momentima da se dijete prije samog početka u školu pregleda. Naravno, oni vam traži takozvanu žutu knjižicu, tražu vam knjižicu za vakcinaciju i onda obrazac koji se treba ispuniti, vi ćete dobiti automatski poziv od takozvanog Gesundheitsamt u vašem gradu ili u vašem okrugu, da se tu pojavite sa djetetom. Sad, želim da vam to ispričam zato što sam imao to iskustvo i želio bih podijeliti šta vas tu očekuje, zašto je to zna biti problematično i šta vas može dočekati u svim tim stvarima. Sam pregled se sastoji generalno iz dva dijela, gdje imate u prvom dijelu osobu koja znači provjerava vid vašeg djeteta. Znači imaju određena slova, ono slovo E, pa treba se pokazuje dole, gore, lijevo, desno i dijete mora to da prepozna. I na kraju krajeva idu još određeni ispiti vezano za crveno-zeleno boje, da li zna prepoznat određene oblike objekata, životinja i tako dalje, koje se pokazuju na jednoj tabli. I onda isto tako da u tom jednom testu crveno-zelena kombinacija prstom izvuče jednu liniju od početka do samog kraja. Možda se tu razlikuje neki test do testa, ali generalno su ti testovi, ima kasnije brojanje loptica, ima znači brojanje loptica žute boje, plave boje. Na jednoj slici vam se pokazuju jedan određeni broj žutih i plavih loptica i onda vi, znači, dijete mora da kaže gdje ima više, jel su više plavi ili više žutih loptica, tako da može u brzini, znači, otprilike da skonta je li više plavi ili više žutih boja. I naravno kasnije prepoznavanje određenih geometrijskih figura koji nedostaju jednom lancu. Znate, prve tri figure imaju neku vezu geometrijsku i onda trebate vi da dodate četvrtu figuru ili, na primjer, ako je neka tema igralište, onda ima dole u donjem dijelu da bira, ne znam, između, ne znam, kolača, lopate, ne znam, divlje svinje ili nešto, uglavnom, da dijete može prepoznati, aha, ovo je, treba lopata, ili, na primjer, da se skonta taj logični rijed, radi se o logici. Druga doktorica također radi geometrijske figure, pita da li, na primjer, da li je neki objekat kraj, na, ispod ili iza određenog objekta, da se može, znači, dijete orijentica, da može da kaže es ist über, es ist unter, es ist neben, es ist dahinter, es ist davor, to znači da se može prepoznati. Isto tako preslikavanje određene geometrijske figure, nama kaže evo ti jedna figura, evo ti jedan objekat, da mi ga preslikaj. Da vidi kako može to da uradi. I isto tako kasnije skakanje na jednoj nozi, mijenjane noge i onda skakanje do određene distance, naime to je u većini slučajeva ako je to praksa tu do prozora ili ne znam do vrata, do zida i tako dalje i tako dalje. Sad idu veoma, veoma bitne stvari. Taj pregled, znači vi morate se dobro pripasti što se tiče tog pregleda, jer svaka mana, svaka neaktivnost, svako neučešće ili, hajmo reći, neraspoloženje djeteta tog dana može mu biti kobno da mu se to jednostavno izdefiniše ili bude dijagnoza, aha, ima problem sa grubom motorikom, aha, ima problem sa finom motorikom, ima problem sa kondicijom, ima problem sa bilo čim iz razloga i vaše objašnjavanje neće uroditi plodom, jer inače ne vole da se tu roditelj puno miješa, jer oni žele da budu
primarna osoba kojom će se dijete obratiti i koja će komunicirati s djetetom. Tako da vi, lako vam se može desiti, ako vam dijete tog dana nije raspoloženo, oni mogu mu atestirati dijagnozu, problem, jednu dijagnozu vezano za te određene motorike, kondicije, nesnalaženje u prostoru. I sada jedna isto je veoma izuzetno bitna stvar. Vjerovatno u našem podneblju, ili ajmo reći na Balkanu, je izraženije ponašanje djece da se ta djeca znaju malo stiditi. Kod njemačke djece vi ćete to veoma rijetko vidjeti da se djeca stide, oni su ofanzivni, oni se ne stide, oni ulaze u sve, oni mogu sve, oni hoće sve, oni su najbolji i tako dalje. U nas neka djeca, ako je nepoznata osoba, ako je nepoznato okruženje, ako je inače malo, hajmo reći, sve drugačije nego inače, malo se djeca ustručavaju. Posebno djeca možda koja su bilingvalno odrastaju, uče, znači kod kuće bosanski, hrvatski, srpski i onda kod kuće još njemački ili ajmo reći vani u vrtiću i onda znate, to zna nekad biti malo neki faktor da se dijete stidi. Ta stidljivost se u Njemačkoj atestira kao socijalni strah, kao sram i kao nešto što bi se trebalo ići logopedu, odnosno ergoterapeutu, da ergoterapeut suzbije te socijalne strahove. Ali niko ne gleda činjenicu da smo mi kulturološki iz drugog okruženja, da dijete jednostavno tog dana nije raspoloženo, da je nepoznata osoba, apsolutno nepoznata osoba, odjedanput traži neke stvari, dijete ne vjeruje toj osobi, ne želi i tako dalje, i tako dalje. Tako da vi morate se dobro spremiti da te takozvane babaroge koje tu čekaju na vas, oni su na početku izuzetno ljubazni, ali su veoma direktni ako dijete ne reaguje na prve komande. Znači, oni onda mijenjaju ton, mijenjaju ponašanje, pišu odmah ti atestiraju određeni problem. Ja mislim da je to negativno iz tog razloga što vama pravi neki problem. Oni sami kažu, pa dobro, to dijete ima još vremena, ima još toliko mjeseci do škole, ne treba se vi ništa sekirati, ali ti pravi problem, dodatno što ti moraš ići kod doktora svog dječjeg, pa ti ponovo moraš to sve da pregledaš, doktor mora ponovo da se posveti djetetu. Sad nekad dijete nije u tom raspoloženju, nije bilo jednostavno spremno za sve to i u najgorem slučaju čekaju vas ergoterapeuti i tako dalje, daljnje terapije koje jednostavno djetetu u tom vremenskom razdoblju još nisu potrebne. Jednostavno djetetu treba vremena. A u Njemačkoj u većini slučajeva čini mi se da se sve više ide na takozvanu dresuru djeci, da se djeca dresiraju, da što brže budu produktivnija, jer u ovom društvu ne može se ispoštovati da je neko kreativan, da je neko muščar, da je neko voli crtat, da je možda sporiji u nekom razvoju, da ne priča možda baš ko Einstein u dobu od 3 godine ili tako dalje, da se stidi. Ne, ovdje mora biti sve brzo, produktivnost, da se to sve odmah sve pojavi, da je sve prezentno kako bi dijete bilo što produktivnije u svim svojim fazama, kako bi ga spremili produktivnog za radno tržište. Da bi moglo funkcionisati, rad, biti izuzetno produktivan, jer sve što je sporije, slabije, jednostavno nije na vrijeme po njihovom nekom mišljenju, ispada onda kao neka vrsta anomalije i mora se tretirati kakvim terapijama, dodatnim programima, idi vamo, idi tamo, znači izuzetno budite oprezni, dobro se spremite za taj ispit, faktički ispani ko neki ispit, i u neku ruku pripremite dijete na to. Evo ja sam sad ugrubo opisao šta tu djecu očekuje i otprilike kako se vi možete pripremiti na te stvari da na ovim, hajmo reći, banalnim stvarima dijete jednostavno može proći. Jer vidite, jedna interesantna stvar, u mom slučaju ja
imam 3 djece, prvo 2 nisu išli na taj pregled. Ja sam pitao ženu, oprostite, evo sad ovo 3 ide, a ovo drugo 2 nisu išli. Ona nije znala tačan odgovor zašto nisu išli. Na kraju krajeva mi je rekla samo, pa dobro, eto, mi smo možda nismo stigli sve djecu da obradimo. Znači, prvo 2 djece je bez njihovog pregleda sve normalno teklo, možda i da su i njih testirali, možda bi bilo loših rezultata lijevo-desno, a ovo 3 su sad uhvatili se i vidjeli, aha, ima ovo, moglo bi vamo, moglo bi tamo, a nisu jednostavno sagledali da se dijete nije naspavalo, da nije bilo raspoloženo. Kao što i vi znate vjerovatno da dijete nekad ne želi ići u vrtić, nije se naspavalo, nije raspoloženo, nema mu drugara, taj je bolestan i tako dalje, 1000 nekih faktora gdje dijete ne može da pokaže svoj maksimum, a i ne treba na kraju krajeva jer je dijete. Treba djeci dati vremena da se neke stvari samo poslože i ne treba i tu preforsirati, tako da imate neki pregled. Ako ste imali slične te neke doživljaje, impresije, iskustva sa tim takozvanim Schuluntersuchung, napišite mi to u komentarima i volio bih rado čuti vaše mišljenje, kako ste vi prošli kroz to, jeste imali nekih problema, je li bilo nešto čudno i vama, pa da se čuje i da se razminimo vezano za te stvari. Kao što uvijek znate, zapratite ovaj mali kanal i vidimo se u narednom klipu i hvala vam na strpljenju.